temanga rusaga temanga bakatandikira ryatandikira ninjya nguturugiro twareba kwendera kwajyo urebera mukika wagize ate cinkufa n'izina no mayadariasi umuntu ko kubona sente hatorebe sente nkazitine mugasho joti zina niryo gino mugasho kugira ngo ngwe numbe ntini izina ryanje nobwe sente zuho konka mwana wanje nawe utine sente nabwe ni wonono nde sente no joti nobwe izina rigenda konka mbone sente dare yaseje shongezi nkiwa mukugu noza analyzing ota nozigamba hoki sage ninjoje no bireba kandi nenyima ho ni mango ine kubaka ground erigita kari gatemanga no manya rekatana ko mbwire bwa mbabazi no midiri ya muteganise mbabaza akari itakari yanje ngarugura kandi aruguza ngaguzita kari yanje umushango nugu so mwe norangu rutire mbanyura no bwire bwinje no manya umushango itakeje necera kumara ubwire bwinje munonga bakugira ngo amosinzeyi akatachekwa na ruguru mukama wa Pepsi Cola cyicumye cy'inkundo akarugura na mbabazi we yes temanga na mama mbabazi ubwire bwo nakare Ole media niyo yonke yo kushanga hebirungi nkebyo sekwati nkore media birankore. Yes abarebita barungi nshemerwa munonga kubareba ubundo murundi kandi ntuba turiyo nitwe erizane berabira na mukaga ryo kwa munana twagaruka kwisa program yitu ecu abantu kimanya tuba tweshonga ishonga kandi nyino mukugu munonga Dariasi nyondo kuba nyinaha kandi program yitu ntushaka kugikorera aha one drop wa muso Dariasi nakutangira ninye nacara mukama wanje yakuraho abantu abaturikize abakufitire bensi yona aba live aha TikTok aba live bramuhona harum mushinganisha mano mamweta Charlotte kanya bona aba live ndachakwa nandeba bamweta Charlotte Charlotte n'umushimunyu mahango ayine sente nyenye no ombakaza aba ba investor mu Kampala so nashira kuzaye na Joerosh so Joe takumanyogwe so nija nazarwa gasharaha uno butacine mukazi nijagwa ni mureba bare nachira kuba natureba burizo akangambera nkantama ngo abufitira bikumanya abantu abantu batureba bargaju atargaju shaje yashtiroho abantu abinjino bakunda program eje munanga mbagikunda eryo ne kwata yo ne ba bitiyo diyoxinga muri mbarom yaraha endije warebere er politiko namazima namanyisa aside bunde ya entertainment ejo tindi y'umunonga politiko gukora analysis adeje sofa niye sinjere yo muri mbara ningasho mustani sabantu mwana futereba nimbaje ntumuriye muta mugiye bare mwe bare kwakura abantu Dariasi kandi nanye nimbatangirira munonga Dariasi akajora kagwire nyabukungu banzire ngo umutunga nahura ngo witokwe side zihondyokwe urubare rubatire gira abantu abo wahaburaho ameni ngamba nabamonye mwazo mbere mu cyarogo bakujya ngo nankati yambe empad yambe ati meni mbabare kibaro najyantu rwambara handa hagwire bagira ngo MPs bayambe umusente zabo buri MP nahitaga miliyoni rukaga eba benda kandi hatojuke mbenda bakaramoja bitujara office ya prime minister masana ebiri takabahire buri kubamara mweno rangu embera ni munonga however machizo ubu na rwambara na mwagwa ngati isto cyicugwa numba mukino omunyoga gufutanikira so numbasa ko mu rukubi mutateka mu rukubi ko kan haba rukubi kubasinga munonga so abantu bibugwiye ko kamwenu nisigara nimbasha abantu mukwata cyo buhangwa bwensi because one ora stwachine bibera stwachine bishara ngo biryaho hata no reba ngo amizi gakwatwe bishara wakireba hata njo kurebera amizi nigija taroche chugakwata nechi taroche bara ngugakwata gasoro kampaka nawana kwa rusa hata njo kurebera amizi gona ukija gona nigija gona gatajijini agutukunywasha ni masa habo ngumtunga bwene gona nigija masa amizi gija garawo bishara bijeje nabi kwachi ushanga amizi agariyo ngatambara gakoze gabonire gona kato norangu nigija gona ndebitaka byona which means harho chikujeje na amizi nigija wena mwatsi ko kwa tomkazo kamuho vajenti atenkana neja yona mwena hata namizi basa futeme bishara futeme miti hata basa ngojo vajenti bakajenda hata eje mtunga neza chimuru etwara chobona iki yareba so nimbasha bamwe ngabwo babura cy'abahinji mugaruzo ho obuhangwa bwensi ata abahinji atecho ko because to ka predictinga abanyamukuru bakacho ngo muhinji areba nkahi areba hanso bundi no basa ko bara utobone ejo neza yebitware ebire kubitwara mwene mwe no kugezesa no fawatayo ebahinje cumwe rahanga ko bundi kwa kwira no bihayo yata kwirire
aho ncanga ko gato kamanyo guno umuntu ese no you keep on trying ubundi no he konka aba namunonga kabantu barakandaje kabantu banyabukungu za bugambokwe abo mutunga kubasifitwara abo miyaga gutwire mazima ni shasha nimwe abatigoro bari rwinji kandi mwabembezi ni mugezo mbayambe namunonga ngishimira yabajowero eri ashomiro eri abutahe ritabarigeze ndebere staff is it office jowero ndebere agency amabati gona gizire umuyaga gwagatwara hari umusigazi mamweta Tito ndebere je no shana bazingwe agenzire mwenu embe ati nungi konkecho njeto kitubuhangwa bwensi umushana kugujwa kubi nenjura yagwo hategwa kubi kimanza ngutacoro mwenu obuhangwa bwensi kwija kije kubi uramita abangene bagitema mu makara kongadari yasinanye n'insasu bw'abahinji kugira ngo hati nk'abahinji bebitoke nomanya mu economics wano shoma economics hariho topic etaburamu iba kweta price fluctuations of agricultural products ebitoke hatu bibebiriho bitinde beyade bukfa hata je shahe ebitoke tibirihoje bigorobora no muyaga gwizire gwabitera no rubare gwaza kubitwara kanga bitoki biriho bice kandi arabwe gine sente so muhinjo turombezibu atunora we have a problem very addition ikatore mu Uganda tukabe twire technology ebitoki byabitine sente yo kubasa ku parking tukakora mesano kugira ngo product and other products like nkawayini nka biscuit warora haro nkikorora bushenye kandi ukora biscuit zubonire zo bitoki I don't know ibiyegana mwe kano manyo muntu kananda kwiberaho nace mugakomizo beri konka ekitoke kimwe nkibasa korga biscuit zitaransi 15 bur biscuit rugura nke 15 15 kurigera nkareba nesera na nokusera ati kimansa ngo ekitoke nkibasa nkiga biscuit zimutwara munana chimasa ngo ekitoke nkibasa guma mutwarena because tumwakirebera kukiga cyonka ekitoke kikegwa nkirga mu wine bachire baja advancing competing nezo wine international ko ekitoke no reba tukakirebera kukiga cyeki kubukuba bwinji hayere bitakuri hayera muhogo hatoshanga ebe yisitoke yakora ki yafa tukasheba kitu kimwe kandi cyakandi no shanga isitoke washitwara Kampala cyona hati wafirwa wena isitoke omukungwa hakaba arimo kibakoramo ebishu hakaba ekibakoramo kugira ngo itoke bemerga rwampara system kunga bagikoramo manyu batakatwara isitoke cyona hati rwampara ninga ngombara angwe tkayo twini korro ebitoke bukugenda bahasere bipakingira hati bakasigara ngahi emwe bukasigara ukashanga nebitoke mwe ndibishoza hero because no buza abana bari yabiye za Saudi Arabia agambira ngo nkemunwa nketano yebitoke ngunegora emitware ibiri ipakingire bajipinga omuvera kandi ojike amune barra nebitoke bya Uganda tubiriyo because yero kubonire kusinga ibitoke ebyaza India ebyazange so shanga ari bapanga ibitoke koko kure bihangara mwari ryo kusinga yabakaza bakora business om ha ati gajoro akanshora ibintu abino kugu ato nabyengaje ka business ako ejo masangu ebitoke twaba ndubiya mu vari addition ejo ekitoke tsurufa bay nangu sitako bashito cyonka nuga kuba mate hat for instance serta ya mate eriyangu 25 na 5 na bishatu kurgira konka mwenu eriyo mu 20 na cyayo o mahotera gamo ngo yongire yes ekikubo cya cyati ni 15 abo kujya ngo cyanda kibire kingi amategabra kandi ubwo kubagara iminyo gashanga zacuruhura ritambagura bibiri bishatu muri isa icyo masanga mate bacekwa mbakora mesano bakora ebindi binyu munonga kugira ngo ebyo garagambyo tubukufaho naho nubasafutura na no mwaka price yes kugira ngo bapakinga mu esano amateka kuma sente forever never na nebicuri no shanga nkumusoni ebicuri kire iryari bibiri imagine tekate ko muhinja tutikire yazaga mweja yige bicuri akahunga kakatashuma bakireba no menga kashumere arubwo bushumera bwo buhunga rero uzarurukomisha boto bwazaro kashona ratu ine problem mwesa ngo muhinji hari ya final uwo muhinji nabona muhinji no hatro reba nacago atka cyo kurebera no shango wito esito cyo mucyaro cyugore 2000 konka kampa esito cyuguma mutwareje because nacago 2000 transport yego mekuzeje yongire amashita tugakushuma so amasta kuba gatashume esito nacago sede ja muhinji konka cyaza shika Kampala cyongeza kuyongera ki
ebe ushanga na nemshoro emwe takora ki itarugaho etashuma so inango mu Uganda umuntu okusiye kusafaringa nogu umuntu wa burijo ugoba kweta ngundiki ngo muhinje onije kushaka safaringa no final consumer because amashita gwa yongera uriya gateka umuntu yacuguza umukatare akiyacuguriza nakatare umushoro gwa yongera nuriya ebay agiteka wakikora ki ugije kucugura hato ku final consumer no kushanga ya safaringa so umuntu umura safaringa nogo umuntu final consumer na nogo muhinje wakora ki wachikora atabantu nubari mbabona bona because nume mujyango akakira umusendi kuko tuzakagira umuki because abahinji tubari cyo kureberaho we bare Darius twazashonge ndijo mukuru wihanga mukama wihanga kuko mashweka ari kumweta nyine umwana wanje bamweta MC mashweka o comedian naje comedian naje atumukamihanga turebera family yabo na bishop kano manyangu koko wari president buri cyo gukora cyo nane cyafayo namwe no mbitabo barahandika ngo muhara wa president akari bishop chwirecho barandika ngo president akazara bishop nacyo nashitindasa nangwa hira speech ati nanganye ibintu giye mu kiwanje go gumbenta kubifaho atkunka yahone ryandishwe mu Bible yajangwa akashoma Bible yahataho kuye kutambura twajanga president no kanumushabi mushemererweho ningo giro kuwagamba ashongeje ogum hara president kana amari benango na boma arubwaje orterano mbara topuna no orterano gwe karuka pucharinga bayga we aza nkariba na burengeje munonga aragambe bwamba burungi kandi tayine mungweje yahangereje nkora makamwa yaki yimwe manya kajaga we ibigamba yintu kyabishororaje umuringo murungi amushoro ngo gushomaje nkariba gari amazuma echoja chini cyo kuburengera kugira akabura tutayimuzariya ina murebenyo ngana buraje n'icurunyi noramba jangu ihanga mabaze ngo bari kushabirana mama Janet uko kureba ko wabiragwira kacira agomba jangu for God and my country ni moto yitu cyuma sanga na president woge cyo kureberaho umukayawo niwe ece cyo gambe cyihanga niyo cyo kureberaho so muka president hana hasabwa bishop niba iri achievement yamani abinjye bajyangu president buri kimwe kayacegirira hati yagira CDF mukuru wamaye yayigira na bishop go kushaba kashoko tumusha yagira so bagira ngo umushabyo nakagira hanga kamuhire buri kimwe ati no manya bebe kuru akeshongora ngo tumushango kuzarwa minister bukoza kwaki agacanga so umwana yaba mwe no mugisha abana be yaba ubundi yabagurumingireje tubura umwana ngo nabapasta wamuzara twarebera abagiye bazara abana babasinzi babashuma Darius nyenda kujuna go mucaci ya ni Natasha no patience nyenda nje njunwe anteho mukono nangu ndebere na former MP witu obabire mbajweka ogwe patience bishop no murebero ho honarebo mora simwe no ndebera jwire ebijoro byabo oba no mwe by the way no shango no murokwe oba no muhen ngana muhereza umucaci atura ari umurokore w'amano munongo omucaci w'Uganda so no murebero hoba no mucebezo bani ndebera jwire ebijware ebyo abamwe n'abajyango nibazayo kushanga kongatite kushaba kwabo no kwa invitation sebo nguto kurugango no paruka ngo nozayo ati kandi kigumusha bahindura no bareba nitwe patience cyo kwabaro nitwe na miracles obuntu wajya ngo hekada no buntu no shangura kuzaha atakumanya abahodari yasananye ngiribizu no kwenda kuhorera tindi sho kokamba asagomba mbehera to kamanyo bunde byensi konga semwe na tero chachi twina tuzo adatero chachi tuzabe nitwezo miracles ezashabira abantu nanyinzire mu to kamanya embiyazi kahinduka so ningana kadi yaende ije special ninga special nanyashobora ndabo zo babirabo kurugambarara nabatayi baba kwa bajya kamera hata na mwenu atora umusozo kutoka amanya akate kivuro ngicyaro yinje kare bright ebe hati nanisha bangu patience mutwara mukanse mushabere bundi ikivuye cye cyagira tebekasa cyicime kicyaro yiji nanyushabere bundi nanyakafuna gasenda mbona bwene munonga ushabere joro bundi akashu n'ibintu byinje babiruga nabantu bona so I congratulate you gendo osavingensi yawe Bible kigambaje ngo tumarantumere ninya arna abatumere tumarantorine ninya nabatorine so ninjangwe ecyo cyo bire no basakwa tiwe kwereka ruhanga nabasakwa banuwe akurabiromu ubuntu okamanya nebizo ebikoro mu ihango muri bije nguzi obushuma arrest nachi tokamanya bundi no basakwa bishabera emwe bicende ninga bo because ruhanga takora nshobi niwe no kiza mu ruhanga munonga
ko ngashi ba bishop abintu bajwara president abahereze motoka tinkumanya aho nashe bishop wito murungi motoka bajumuhire ni yes ntikimanya bishop wena president namaheza motoka anda twenazo baha na yes twenazo tinkajirebire so bishop wito bishop patience nabani kushabara mu kamera president akweza motoka aho kimanya ngo ba bishop bona president nabayistinsa kandi nabakunda kandi nabaheza motoka mwe nani kushabaniwe nani shaba president ogu bishop wito musya patience nawe umuheze motoka nungi emuyambe kora obuhereza bwachi bwa ruhanga obuheza bwa ruhanga bari munonga Darius tujya mushongezo tujya mushongezo first family orebiro jeno witu jeno MK nyongi wa pero yu Darius nani kaniyo nafutiro bakaye niwe banga to kunyibira muri ntare mu kagumamo kandi aro pero yu kashono ra pero yu hata nitajiga bari so twena turubamwe gwajoti no bakaba gamba obushatu manya urahanga cyane hanga mwana hanga tata hanga omoyo rukwera hanga mutumo rukwera kandi hina abe mbaburenje bagambara Yesu ngutwira abutwahora mbaburenje batari Yesu yaje atabambara burumuze yori yarahanga atwaye bamba cyenda stani atanabo tubafutugwansa nabona baha nabona bitu so nabari abaye naremu na piro nabo mbarwanse bintu bibi nabona bitu so abantu babona bakaboza Yesu Kristo bambuza ngo bitiwe banywana bawe nababraza bo nabastabo baba yajata nabo abikize byanje kandi bakakwaki bakabyendera so umuntu no okurwana senguzi pira yuni mukunda tekshora mbina bibutegeki tekshora madini tekshora mboro nora enene mukanda ahamwe istwatanaho ebire itoboro ebire etustamire anyunkanya binte bingore enaremu nangu taro umuntu nomwe waranyujije onkacho koranka ayino mugisha burusi ebinte bingore pira yu wona ashukubona kandi anyujuka no manya burusi n'umuntu wamani umusta no mumpira yu so norangu abantu batafite kushanga ngacamano wena mu imbara takajaga Darius ugambire nene munonga nanyije tunyoka cyayi kuri organizing kusimo so icyo twene kwachi icyo twire necukora nandiyo ninzashonga yo kugira ngo mukuru witu cyama mukuru wa pero yu azengu naza muzeyi kara muzeyi ngu ya muhorusa ngo nakusasira nita honari buse wa bar speaker former unaza kumusasira kandi naza no kumurekura house arrest na yerugeho shongeje no gigamba hoki yes na munonga nkiwe wabe nakunda nita munonga president cyakozere nicurunje munonga because nyoma magaraganye ni cyashobaga mabizoba timbwikiza mu force omwe nyoma magaraganye ni nkundo fitensa because okurwanagana echuba ja nyinamani togini teka yombe kihanga mtuye ningamba barizoba hante nisha barahanga umushango gwa besje gurgo mukoti guhera round table bastame baganiri because hariho obworuvugensi obujya unoje bwacu fuba ne basa kuyamba ekutambusi zoberi bate kutambusi yanchakari te kutambusi nerukurato necha mazuma amonge na basagwa bundi hinde byashobeze sitakumanya akocokora amonge tinga cyangwa kandi n'umushango twaza omuside yarigo because tarakoze ro statement a police obo wa CID yone anita tarabwi no fayiro eri kuzankahi eri kuzo mukoti yes taraje bwino tikajirebaga agarema bako tukaraga nazo mishogaho gomuramuzi so njima so nduko yakwa byemyera ko baho konka bakaza round table bakabihenda rokwi gitwe ubundi n'iki cyurunye munonga starebere ntaba ibindi byepome because koko become burushanga inabeye because to kubasa kuvugenzi koko kushanga ngo oina abantu bingi abintu bitamaruka abintu bitongana namwe nje no kushaba president yebare munonga kuwa kusasire aneta mongi atanike gukora emirimo yiti yaci ya burijo yihange agaruka agire mu rugo yatunga already MP by the way already MP kandi yo ni believing ngo umuntu wena nabasa kushobya konko umuntu wena oine cyara kukorira ombura mbwenseje cyo kushagambira abantu yo abahode asano ndewa umuntu wena oine cyara nkoriri no to cyo butikirizana hine point einda kamusyo tosaje yes we may disagree to mango mwe point ko kwa ugisa muntu akuberekeza batinkaruhanga stan ku yaresero buziba hajosa ngaburi yakajita
karutine bizu karma cya kandi ariho icyo bita emikino atunora wawe ni nkumuziri tukiye kukizashiko myaka yakora ngo afe nataga mwe nakucende mwe akwine hebwambo mbi cyo kora abantu bakora ntubatina iminune mingi hato umuntu kufata amazurwe nogera nka ikisano umuka yawe ebintu biroho kurira ngo abana bakabati nkanyina ningishe nguru akafa mwe nabiniye cyanaga so cyo kurebera hino wagize ngo igibizo bitura Kongo bakayitwa ba Patrice Lumumba abarwaniriye Congo independence haza bakabarwana bakafa batamazurwe kandi bige ibintu byamazuma kozo washanga icyo barwane kikakicere konka bija bakwata kunye adiyo musoga washanga ngo nka TV yaweji aherjire ntare munonga washanga ngo owayitaniye nawe necha mazuma hine ebo wa mutuzeri ukambinga kumwita kuba akabona munonga habwizo byawo ngo washanga ngo ebo wa mutora byaba bugwire hatarahanga na business yawejo nabasa obutaji blessing wakireba hati neja ubundi ushanga yahendera kubi so okusasara kurume ibintu bingi ebitichegwa ntukwaki ebitichegwa so njo bagamba ngo nomanya Kongo harjoroho izitu Lumumba bakazo museum yeyiba muzikira heru barete iriyo ngiye kuruzika barkore emiginzo ukaba nogereba kozo mba believing ngo ebintu ebiri Kongo amaraga abantu bamwabo founders ba Kongo abafire mbataga adege bizubu nibyo bukoze iki ngiye butura mbere maro mu Kongo kandi agatakoze iki agatahwire bari munonga Darius so dekat sasarane nimba sima munonga kumusasara na point ndijo nimba shaba na kano dofta kiza besje na other political prisoners nko kubasasira ba machete muza round table sasarane tombeka ihangariye because abantu bana bakomerwe ubundi binabanyabuzare babo bineki mu basasire tuzaha meza tuyagara mu ihangariye because egebuzu bya Uganda ninga bya Africa ora mare tumujungu tumuntu wahero impyo ndiyo musogo ne family umanyango wa friends of family yawe ora mare tinyo wahero na family yawe so na nebuzu bya Uganda orukwisha ko beheza tindijo wena ni to abanya Uganda na twarwanaga na tijezana konka alaki diba kishongora ngo different kara one people so tuicheze ngo twena turya biraguju nico chifanchitigita eshagama yanje ne shana ne ya Bobo Wine ne shana ya Westje ne shana ya President Museveni ne shana yoha umuntu namana asakuja tivit Darius kana kondo position kashe njanjereki mana ene yitu nayo ne yamba ne yamba kandi aro kajangu yanga ritine opposition nayo ne ritine president kasha tushigeje manya numukora kuseni ya Uganda njo kurebera aro obukiko specifically obako opposition kubani ya government because dokora people kechebera ngakachiko ka kosasi kakachiko ka paka government assurance nachi obwemba baba icyo masango nayo ni party yachi ya government kandi no opposition yaba kubi ncha affecting ngachi ncha affecting government bari munonga Darius twine shonge ndijo rebiro mugiga rurangwa na zato mbaro buhekezo bwana na butano mubare sente a current price murete varua wanyu murete no wa government nanye ndeto wanje mbashashure icyo naco cyo temanga rusaga bekatandikira jatandikira ninjangu turugiro twarebo kwendera kwajyo orebiro mugiga wagize ate chinkufa n'izina no maya Darius umuntu ko kubona sente hatorebe sente nkazitine mugasho joti zina niryo gino mugasho kugira ngo ngwe numbe ntini izina yanje nobwe sente ziho konka mwana wanje nawe utine sente nabwe ni wonono nde sente no joti nobwe izina rigenda konka mbone sente Darius gishongezi nkiwo mukugu noza analyzing ngota nozigamba hoki sage ninjoje no bireba kandi nenyuma ho ni mango ine bakagura erigita kagate mangaro manya rekatana ko mbwire bwa mbabazi mu midiri ya muteganise mbabaza kere kati itakariyange ngarugura kandi haruguza ngaguzita kariyanje umushango nugu so mwe norangu rutire mbanyura no bwire bwinje no manya umushango itakeje necera kumara bwire bwinje munonga bakugira ngo amosinzeyi akatachekwa na rugorogu mukama wa Pepsi Cola cyo cy'inkundo akarugura na mbabazi we yes temangaro na mama mbabazi ubwiro bone kare so norangu ari nibiri munana around erigita karutiro ubwire bwinji hati byashkoba nako nabutarka hendire uriya benashaba ngureka abakompasete sete z'abagamba turwo mu rwari officially itaka liberyoha ko kasiyo yakachiko commission yo ekagura eceta bataragihire bakamba teka ngo itaka mwene ko amataka gagara mu government naci
bagari muri izi naki yes bakamategeka ngo ubundi process ibara biromu ngo bakamategeka ngo ikabeta koze ki ikabeta ariyo hata nakachiko akahati nukabika koraki choka birenka chondoza so de nyata abenayireka ngo reka ndabe process butateka ngo tiyo mba compensating sente zanyu itakariganye ngoreki itakariganye ndisigaze official liberi yanje ibyo bwambe bagamba banyanka ibitaka manyanka koraki ecyo cy'kweki ecyo cyendera so kirya hamba jibiri ukubari ikizane konga ukamureba azira ati mwanyisane kiniga demikuru zispressure maze nyinyira amizi ganje namiza kuba bene banywa abakachiko niwe producer wabo of course and remember people like Amasezei ntibetaga because those are investors no matter wasa kwati hanga kandi investors ukabatora for granted because no rango na employing abantu bingi ngo warebe iki cyukunyo cyo gukora ngo akaho mushoro gwa bibiri nshanje umwaka gwawire billions ariyo billion yo najya ngo ariyo billions as tax just as tax no ranga factory jamaica ukajika wakwejo taxi iwe no ine billion kazinga hizo kuboyine atoshike waza ngana mamvo karabakoze bayene ukareba cyo kurebera no government iteka kugira ngo umuntu akora investor ariko employing abantu bingi na cyaba undi sente zikagenda kubi najiwe government kumbayiringa auto ikama sente kugira ngo agaraka ayimuse business because ntwanda bya mimishoro naba habante imirimo bakwiza makagabo so investor nkogwe twine kwantu mukwataje nkeke tutakwatika amosinzei because norangu ecyo kunya cheye nchabante binyemirimo kandi cyumwe brookwatera economy yihanga gitu kugira ngo yabukoze nesinga abarezi so kana hatu ware abantu bacha bari gomba yambaho kandi ukareba ngwese cyo kugira ngo bati bamute hongu n'umushuma mukura heru abantu abakudiringa nabona companies ngo nizimureba kubi oshanga zitamuha zitakwatagana nawe ejo point niyo naninza hatwa kwatonda kogwe oyine ogudinga n'iki international norango na dealing n'ibintu bingi hatkani ihanga yanyu njokora abajungu nco batsinga tubakwate fama byabo bakabi exposing nuko babini because kumkwata umuntu kogwe mwamuteka fake allegations already zigabe confirmed hato shanga nkuriya hero ayabana nako kusupplying ubundo shanga nanda kwigora mahanga gandi hato bondo no shanga bamukono konkiyo kabaze ngoryo mu ruwengu cyumasa no bawita izina rye cyo kuransigura wita izina ryo muntu nugo mushanga kusingayo ngo muntu nabasa kugendana because wita izina ryanje cyumasa ngo wita ki wita sinzi cyanje wita business zanje wita ubwese kwa bwanje wita ubushubuzi bwanje no muntu wana budiringa nanye nabasa kuntinda njoga namwe njoga ekifisiye kwegeneseza no kwitizina ngo cyo gatinga gamba hamunda ntine evidence ahacintecho because ushanga ngo zabazirika allegations zodi no wamushija hato shanga ngo wamuteke ngojo iri kubasa kumwitara na billions of money iri kubasa kwitizina rye iri kubasa kwita family yeye iri kubasa kwita cyubecona so emishanga cyo twamanta handlinga na parliament ni bashaba akacikwako mwamutaka bwineje bwamushija mwegerese munonga mshango kejo tokamanyo bundi no shanga ya betariyo kuko shanga waba wisireki izina ry'umuntu izina ryajenzire bare munonga Darius tuzagaheru abishunguzi Alex mukura katufaho muntu twareba umucara wa mano watire coat of different nyina kajyo mworo nkonga kamukorera coat ya different colors yaje bazira yaje muhereza nango waje taye atugenzira hanyaka cinana emba mweta dore patoni yes dore patoni dore patoni ogwe bitwe tuyendebere wabanza kaposting mu group yorsania Darius no kunde ndongo Shani wa president ya inagamba hongu oyasije nazi na dance. Kashi atokuzina dance. Kashi research da jirango music. Njoko ine jower. Music niro rya kabiri nugombaza kwa kabiri. Amufutambira umuntu. Akwa music ni mara mu stress ni kwa njoko rebera. No musteta wa som budget. Aro budget ya entertainment. Chokora president nashikona ka itanga bataguza itanga comedian na itanga beshongozi. No bazeba mu entertaininga. Atwara za live band nazo wachareba. So music nayo nekitu kirunye munonga so dore patoni cyumumbishongora ibikunda ndetse bakwita coat of many colors hat coat of many colors ngo akabaye nenye nari umworo ngo kari kubazira ki kubazira icarani so ngo waba areto mwenda akashaga mu hano shota kandi kashaga hati nakabwitera bwona yambazira mekote umeno wanora story yibareryo ngweje ko tagenda jura ayishomero akora fani manyakora ki bajumbuza manyatwatro ryaboro ateje ko tunje bajimbazirire achiko mushomero shimeriona rutangara rumuterenga ro mwena abahafani
so akatega ibishongo bingi hariho n'ekyo bakweta pain of loving hari macyo bakweta shy no mwena ayine ibishongo bingi ebyayishongwire ando gumucyarakaza ndebere na Trump yamtweetinga kibasa ngo abari umuntu w'amanu munonga andi abishongozi byenyuma nimba sayirotingira bakambe shongo ibishongoro ebyabire byamaramwa bigogesa abantu kunana bigogesa abantu kora bigogesa abantu mwene bukwihatunora ngeje koti yobwo yotara ikoti cya court of many karazi hata kan nayigisa ngo umuntu ninjya ngo tehwanga masiko wabo jumuru ni yes wo jumuru ningash otakatina empire yono obo ni empire embi obo eriese endenje ngashita kuzobera kushoma because twari abantu nje babona batineza uniform hari umuntu mungu kumanya nakurumba nko Uganda kina mugambi zina wakashome primary yona atine uniform chuja wakata kugenda nkubune mbera zabe zitarungi kugira ngo akore ki kugira ngo shangisha yabirazukora siana azima kandi yazyo yamushomesa yakurumba nko Uganda so banyoze bahise okurega kugura uniform so echo kikwereka ngo echo resha heji cyo kubasa kubanja kare so ogumcyarakazi tuyendi omwe konka mwe chuja ngo afiri nabasakwa humuye abantu bamwe bagira ngo abantu bitukunuya nabafaju ngo nyaka kinana mwe nwe ozengwine kibe kimuburire afera myaka ngai kinana yo eji myaka tamichi atest norayewa urusaje neka ngo abantu abakweme imirimo mingi mbaraka kufa kozo nokora munonga ninga nesora ko kujigeho nashoga mbere echo abantu abakora munonga mbaraka kufa njokora ba president baha kozo mbakora munonga kirenga bakireba abingi mbakira kudevelopinga ejenwara yo mugongo yo kushanga no ibintu okashaka ibintu byakurga munaki egumene ikora mbakita dementia dementia wati no teketeka munonga mwe no kora munonga no kwesa munonga bwongo njoga ati ndiye musaga washanga ngo n'ibintu nywana okora ko mu office computer no taftaho mwazo shanga watomera kichisika wakireba ningo shanga wabanoza ngo kora ikintu ushanga cyakweba hato umuntu hataje nwara ne developing mpora nije kukora wazo myaka futana kano myaka nkaga shanju niyari mise Biden kwesi imbe sanye kindi aka Biden akaba nagambe egambo bijuka birgo mwene bimurgamo agana za kubaje ari gamba bimurgaje atumuterese bomo aja tumbigaru red harho comedian wanyu omwe nacha konsesia mbamweta no biringanya atuma nacha na habara abantu akira ningamba cyanye bakirego hadi dimisha ati nukweli no barya kintu hadi na ningamba ka topkeje hadi cirgo mgongo dutari na ningamba ki shankori ko mucaci atashaka ningambire bindi ongana ruhanga tumuhe respect ahangire science y'ubwonko uriya kaina magazine ninyi mnonga koze hati rugaje by'abantu umuntu bakora AI ningaki ruhanga takushwaniwe cyoka hirinde njoka ruhanga akakora ibintu ebishika bikaturgaho yes abantu bakoze technology yarengo bwinji konkara hanga nashikobona ko aba beyond reasonable njokorebera beyond reasonable doubt nkejya ko na wabuza nkadofta wena ukusinga urunji takumanyo system yumuseheri umusoro hano rano manya ngo kine kiryaha ubungo burya ekine tugo muyisi cyo kine kiyamba futambuza oba nka oxygen nachi ishagama yamba futambuza oxygen in all parts of the body heart sorry ko tokamanya umutuma gwe ngutambuza gurabe umwiso gwe gugura icyo masangu kino rukumanya cyo kurebera mbabasa kuragura umuntu barebe kine cyaho ba doctor bakereke ngo umuntu touch surviving abiro bibiri konka amaro mwaka akozere ki so njoka ebintu byarahanga hino okubita kucyengo so cyane ngambara ngo ejendo ware ebwongo erikwita bagiga hata kamanya nchirgo mukora munonga because hanga ine byakoze nito ngabantu yajya ngusemezensi ngabe gamba kusinga yakigire hata tukashemezenso mwe twakora ibintu biyoni nyana hanga ebya ataka expecting ninja munyiza yatengwa yemwe yatiza yingashi twakora munonga twarware ndwarezo emutika byeretera so norangunga dore patoni akateka kufera myaka cyo techo cyumburiri kano barangu kupanga ibari kurtera ukushanga ine byivuro mwe norangu bakamba kora munonga nakwetegera so, fact nasirindi yone bakajangwa akagwara bayida yes ubwo nawe ari kumunonga nibingi ba abishobozi banya ba hina batachikura ngano no manyo kuba tuchuru kutebya omateka onga cyanje kizibo cyayeje nimba sagambira nabeshongozi abine ndwara barwira umunsomo ukahwamani even no mu Uganda nabeshongozi binyi munonga abarwire
actually abitwasa futebeza ngo tubine na myaka 5 kurugomagara gensage nane bikira kukwata ba cerebu no bimanye kandi nora na ba cerebu bine bikizi bingi bakundwa munonga nangu nasirimu necera kubagenda n'abafrika ba cerebu bingi Darius ako bina mari mingi buri mukina mukunda no mombi yafa yakaroho umushongozo omwe ubuko muroka muta Oliver Ngoma Oliver Ngoma ni mishongo manyaga rusa manyaga akashero muhara wa president so basa ngo cerebu nari gumuntu wamaru bigomana na mwigomba akaga stage na shongo muhara president yamara yamukunda yamanjaga bara bazo mbushwere ko bakija bwanyuma ho bakafa bona so rufuno no manyana ni etwara so abeshongoze umuntu wano nizina ntoro kurebera diye musoka kanga mekigambo kizobero cyumanye kizobiri nani wa kamera bitkande abantu batansire kukwetego nanye ni kuntu umuntu ngaboza cyo werura kumanya hati umwana muto nijagamba ntache kwa ine sente nyingi koreba myaka ori hasi myaka 80 ukashangwa ine sente nyingi ebintu bibiri umyaka yo bukuru urabo takizini no amna numuri ngambera ningash tokusiye myaka 5 uriyo no gunyabo urode no basidu tujya ningumi koreba iwareba umwana mutayine sente za biyona ine bizimbe takasi myaka 5 netana cyibini naba yabuguze byahwira yo mwara rukwibi cyokora mundi yaje sente rumuto umyaka makisha tokora natangaze nsi umanye ngo myaka 5 araba ari gumunako ningash kwaraba atara munako tarasi myaka 50 atakafiri so waro mwana mutayine sente ebintu bire binagamba umyaka 5 haraba rochum ni cyazi kusokana zitakuva mu bigashi ifumu y'abaganda cyo nuko kiri kuko tari umuntu oriyanse imyaka 5 uri kubasogera sente we bare munonga Darius haza tukozire na Mr Joel mwana wanje ogwe kandi no wa Joel Media mamweta Joel Media nawe ayino mufutukwe kuko na munonga nugubesingira sports byona naza kubishoma kandi nano kuyamba abantu bona abarukubi abarema ki namwe naroho umuntu umwe wari kwenda kuza kwata akafuramo ebizuboko umurinya bwungu ndabonoza ko no bireba Joel ogwe muze hamu kutugwegwa Joel Media muhagire then twine Faizo umushongozi bitanigera kivuru Faizo we producer ikivura kitinde akitindire kivuru na arinzire ngutubanze tumuteme sento go bright bo mweshongozi Ogana naza kukikora ubona ko burashika nawe n'umuzano wa film nazana namashweko baizawo omuganda nangu kachigambe cyo bagamba cya film no manya Uganda teka manyere cyo kata priorities tukagize policies hata no reba omuganda tuzwe mirimo kuko ni tuka government cyane weaknesses teka gizo kuriyetinga emirimo akari hangara muri ya Nigeria akashikoma nakuriya specializing omufurumuzi government yete amsente naki haro obwo tagise kureba cyo Nigeria ubuka birebaho bwirobwe n'amazima na hati bikina amana bwa poroga bwa poroga bwa akabata akana uko ubwana bwe kamugari akagana kana kereka Nigeria mbakugera ngo film industry ekakora sente ezabizo beyond ati ngeje mizano y'abana ba mashoko ni mani mbaraza nemizano murungi munonga yes konka gari y'amazuma government bahenzire teturiho hati ngaba mashoko eje mizano yakora government yamta musente because to basakora from ikatamuro utine support ya government bataruko bi so government ine kubakwata ate ikabongera abukugu so ate nkimo bankore media ikabongera kamera ezamani bakaba editinga bakafuna abo kumanyo orujungu rukonka hatu makabancho orujungu rurunji mundonga kuja because nkeje mzana ya mashoko mwabancho orujungu rukonka bakafuna kamera nunji mukaba marketinga eje mzana ne basakuzo no mahanga ga Kenya izo mahanga ga Nigeria mukana mukagita politinga mukayiteka omuru French muzine ndimi izindi mukujangunga za sene gwa batakumanya rujungu abana basafta muri myaka mice no basakushanga barabaka mabensi ekikumansangu abantu abine talent sitabafiroho actually bugemba keshongora ngo harungu tubakubana bavu ngo aba bakuwana namukama yakwatiroho umuco cy'akwata bari kujukira ngo kwakuri yamareba bareta mosquito neti kumusanja nguki nkonka kimarabuza ngo nani ndara mahana ndusitkidi imwe abanetu mukamurahi so uruko yabireje no kura president yatumaho no kura naki konka kine actually nyokanyo wabireje nyonganye tikushaba ngumporunga roiji ngunka ka milioni ngunka genzo yakubwa na president hato gorode yabireje takwetaga hati nkamashweko ruwache kubwa na president
wakireba nakwetegereza hati ngoko no gamba bright bright ab wacha kubwira president akamugambira ekikuburaho nawe akabanga kenzo akamugambira ekikuburaho nawe akabanga abana ba poroga because nagere kyaje kwendera eje mizano akahendera agikozero mu ikihanga bakagikora mu sente nyingi kandi eje mizano nije yamba ezo films ziyazi yamba ni hanga futunda kumanywa hatu dikimanywa hatu mwamwene emuguza abantu bakora ki nkamerika ko yabire tuyereka komando umunsi rukaromwe nasa kuterensi yona ati nkamerika ko beyamani nabwo abantu basaza nega bagaro Daniels because saza nega ko yabaza kora film no handika propose ogeza government oyereka government neza gobere niza kwereka ngo America ine mbunda mahanga gona ngaza kujya gure mbunda niza kwereka ngo America ine motoka nunji ezo motoka ezafume zo kora neguru ko mwanya nekora ki ezo nzozi gya butari bakuza advertising niza kwereka ngo America twinimi internet ko abantu bajware ubusata bwa Chicago buru ukaburebaho hatu buru muntu wena akabanada yoni nyenda strategy ebejwe sazu nega hatu wena tukurumagara gitu tukakora tugama America kugira ngo komando omwe natera cyaro cyona ngakireba hataho no America amanyirwe ikakora ebitongore byanyonyi bya Boeing obushuzu bwaje no misho konka wabatine manga government from nekoro sende nyati studio musagane nya Europe ngaje muninje manya ni manyo uri maho kuguma kwa yo manya nkumuro mutine mukonogwe kigumire munonga imizana yanyu kutamure karenga kanyo ni mbeneza tinkwende ko umwestern ko kaminu wayiro itakatambwire nito abantu twekundi hati mwageraho ngekivuru cyo futereke imizano yanyu reka twena tuje mu mwenye just support bari munonga Darius oina kigambo cyamhero ecyamhero wana ngamba kizobere no mara cyangwa ni ngamba bikuriya konkana hati kungamba bikuriya yonyiga kaza tubotagambira cyo kujya no gamba ari ki mukama wanje hati mwene ngamba kizobere akahoro kizoba no manya arahagaba ko nagambira ijo nyenda kagarakamo akagamba abantu abinje nebeka bakorera munonga akahita akorta rwajama no munsombe no manya ni cyakabara abantu no muri ngamba yonyeteki ojotegeki onkanyo ni manye kikumanyisa bwene ekintu nijigaka muri zoba abantu bakinga because bakabuza Yesu Kristo ngo cyo gamurufu matenga mufu ngo abantu bareke kuncenga munabashema bareke ko kuncenga munaba abatarancenga bareke kuncenga buri bantu bana bakora iki bacenga mwene izoba rumwe kandi garuko mweki hakaroho umuntu umurutaro urwe no gamba urwabajuzi umushumwe akaryo umujamani yija yagambe kigambo echo numanya abajuza bakoriya baba hitara kita miliyoni 5 plus z'abajuzi yaba maro because bino bwenge bw'abantu abo ranga akaba extra knowledge ahoko abajuza abo bakaba barjamani wakireba so bakaba mbenda kurwana kwihagura because no mbakunda kurwana munonga nabo mwe nabo agari amazuma bakamera kwihagura ko hamba jamani manya akwancho kurebera Poland at Poland ni kagati ya jamani wano reba je kwetegeza actually mbajangu Poland uburgo bwe ntobwa ryo nchokorera second world war ekargar jamani na Poland obo jamani itahira Poland akwachiga mangu hitara akaronda ukora kwate jamani natine Poland ukora kwate Poland akasinga nortaro Poland yarimo iki yakozere yakwata amahegeye yagajweka ebya Poland gaitahira yahendera atireki atire Poland so hata ortaru akabiri nturu mwenu akakwata mahega Poland genyine akakwata mahege gaje bya Poland hata baitahira arkwena urufutera ki Poland urufutera Poland cyokore abantu bakayina magazi minyi cyokorebera harumsha bembeta niyo mporo wa science bakweta gunwe phase of modern science iyo kura no mumba wanze kuzombuzahi nje twentagamba ngo history ne yegarkamo kwaje ko second world war tigonto predicting third world war ogwe kuyagire America nwe iyabe na ibembera project ebembeta Manhattan project eji eyatire Japan na Nagasaki yagire na Hiroshima wabe na ibembera ba engineer eje beta Manhattan project eyatiraga mahanga yase mwene yamazuro second world war na hati tigonto predicting third world war wachirewa ituman ntoto aberebere kare hata ari umuntu wamano umunyabwenge wamani ubakwita Elon Musk ubwo America no abiye yaseteninga America kuza ombuzahi Russia so nora ko kuza kubaho ibintu hine bite kubaho
hati masangu nuwe hitara masangu Elon Musk nuwe Albert Einstein waburya so norangu history yone yegaruka mukubaje gambira so mwe nkwira ka umuntu omwe bakita abajuzi tiyafayo kuza akawa atari umujuzi atari muju bakita abashubuzi tiyafayo kuza katari umushubuzi bakita politicians tira mukwasoro because he was not a politician so mherwa biona kucha mushitoroho nubuyamanye ngunchikora ki nguri mukwato so ecece kinabe nije sabantu kikaje masangu ejo rukwata har mugenzi wawe niwe nchikora ki niwe nchikwato so ikitu cyona koreba nchikwata har mugenzi wawe cyona chikonde mingi kandi koreba utachikonde mingire cyabo ni uraba koze ki ni uraba rumbi because na bibu ne kigambaje ngukoreba amagara go muntu nugaza go mukabi omuntu go mwito mugambire iyo kora mugambira yayanga yagumizamo rahanga tarukubuza ki tarukubuza shagamaye konka koreba naza go mukabi ukahona mukako mugambira omuntu go kora go mukabako ishagamaye rahanga araje buzuha araje buziwe niko ko nakumanya uri musago omoza kubugana ko mushitoria kumukwana konga kumangwa ine sirimu ntagama umuntu ko yafutura sirimu ejo sirimu ejo rahanga araje buzuha araje buza nyowe because kuragambire tokoze ki joro nagambira kurugayo tokujubwira so nyamwenyo agari amazuma ni warahanga tarimbuza shagama y'umuntu wena tarimbuza shagama y'abanyayuganda tuka tukuzanshonga z'abanyarwa za Rwambara ningambe ntankashire nankahagwire no muharo ubungambe ejo takwenda kurra ko gacirico sonyo mwenu kachigamba ngunebembe gwa opposition namwenyo nico nashariro nkaja abahodarias ndagamba abanyarwambara obano politician kwaranyanga nyange kwara nkunda kwenda kumpasete zazimbe utakwenda reri konko after echoro omtwara after echoro musima nyumushana abanyayuganda musibeje wari munonga Darius program natishibwa abakore photographer abo ba television jamana munongana enande muri yo estate baguza amataka mu town yambarara protisi basakona protisi basakutera zo mushanje munana shanje igana 55 ahandi twatkoze na Bright B Faizo producer Joel na Darius sign out Ore media niyo yonke yo kushanga hebirungi nkebyo Sekwachi Kore media virankore